Sengibala ama-hour ibambe mshayi manje ufuna ukuthola something wakha kamalini uwandrumo na hayi bazangidaka insango izolo ngikhuluma ngokwandrumo namakamero hayibo kansakalani kami hayibo wathi ngobheka lentwana nami ubona mntwana ngifuna ziphele wena. Hayi baba, ngifuna ziphele. Hayi wena mfethu. mina inkosi yami Ima uyibone le ngane leyo lapha? yiphi Ayibone. hayi ndabunga sengikhombisa nje namhlanje la siyabona Search of things wena this thing that's in a stable now. Watapa sabu. ngeke ngahleki ubuthi wena ngahleki ngeke ngidinwe phela namhlanje sokukhulu namhlanje senza umlando Mfethu. Ayibona nawe leza ngane manje. Ngane leza. Hey. Amanda ngisitoko singane. Hey. Into ehambayo. mfethu Ngihambe ngashilanga ngibona mtshela. uqinisile nalapha yazi nepoint nalapha uqinisile Tshela mfethu. Mina namhlanje. oh manje ubani ukhuluma naye lapha Yabo. Wile ngane. Ntobeko. Uthi ufuna sihlangane namhlanje ngo-2:30. Uyahlangana. ayahlanga le ngane Sichitheke mfethu. ima ntobeko yo iwudodi lesifundo man life science yani kona le Khuluma ngezinto ezidodi kuthini? baba ngiserious ngemfundo wena ungitshela ngithi sowudodi wena buka lento le Yini vela? uyazi photosynthesis wena Photosynthesis is a plant make on. hayi is a process in which krill plant make on food Kodwa kufeka kakhulu. Thiwa. okay what is photosynthesis what is photosynthesis oh yahleka Ngiyakutshela. okay Buza. what is photosynthesis Photosynthesis is a plant make their own food. hayi man photosynthesis is a process as in Sengibala ama-hour ibambe mshayi ngisendleleni ngizobona ithemba lami Yemna ngiyoze ngifike kuleza ndaba lapho kuhlala khona ithemba lami yemna ngiyoze ngifike kuleza ndaba lapho kuhlala khona ithemba lami wodali ngisendleleni